Umunsi mwiza, muraho murakomeye. Ndishimye kuba twagiye kongera kwifatanya muri iri somo ryacu uko risanzwe, isomo ryo kuwa karindwi z'ukwa karindwi 2023. Ni umwanya mwiza rero nk'uko bimenyerewe ko buri munsi tubanyurizaho iri somo ryo mu buryo bwa online. Ikibazo ni icya mbere twatangira, niba mwari mwiteguye abari online mwaza tugakomeza tukiga, abazabibona cyamaze kuba video namwe muzagende munyuramo twongere dukurikirane aya masomo. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ukuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha gusobanuye iki? Ukuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha gusobanuye iki? Mu ngingo ya 5 mu igazeti akagemo ka kabiri hateganya ngo ukuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha gusobanura ko abagenzi bose bagomba guhagarara keretse abageze mu isangano bagomba kwita bahava. Aha barabaza ngo ukuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha gusobanuye iki? Abagenzi bose bagomba guhagarara uretse abageze mu masangano bagomba kwita bahava. Ibi birumvikana nibyo. B, abaturuka imbere ye nibo bahagarara? Oya. Abagenzi bose bagomba guhagarara? Oya, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo twagisanze hehe? Kuri A. Twumvise neza ikibazo. Ukuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha ubundi gusobanuye iki? Mu bisubizo rero abagenzi bose bagomba guhagarara uretse abageze hehe? Mu isangano. Twareba ikibazo cya kabiri. Mbibutsa ko iyi porogaramu turi kwigiramo turayitanga rwose. Wowe icyo wifuza uraduhamagara kuri 0788 ukabitumenyesha, cyangwa tukagushyira muri groupe ya WhatsApp twigishirizamo, tunyuzamo amalinki, tukagusobanurira uburyo twigishamo. Biroroshye, ukira kuba gusa watuvugishije. Ibindi dukorana inama tukareba ni iki gisabwa, ni gute twabitwara, noneho tukabikora. Ikibazo cya kabiri. Imodoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga ibiro 3500 zigira umuvuduko ntarengwa ungana gute? Izi zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi ubundi atari mu nsisiro hadatuwe, kuko zikorera uburemere buke butarenze 3500 ko zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi ubundi zemerewe 70. Aha rero barabaza ngo 50, 60, 70, 80. Igisubizo twemezemerewe kangahe? Mu igazeti mu ngingo 29 akeka kayo ka kabiri, ingingo ya 29 aho ivuga umuvuduko ntarengwa gushyirwaho n'amategeko n'ibisabwa kugira ngo bikurikizwe. Iyi ngizi zigenewe 70. Twakomeza. Ikibazo cya gatatu. Mwitegereze neza iyo foto, murayibona. Hari imodoka isohoka, hari n'indi yinjira, hagati harimo intera nibura metero 50. Bivuze iki rero? Birabujijwe kugenda udasizemo intera yerekanwe muri icyo kimenyetso nibura kangahe? 50. Mu igazeti nk'uko tubireba icyapa nomero C10 bakabaye hasi bisaba ko ari uw'inyuma uri bubuzwe, ariko ino porogaramu setinzeho ko bombi birabujijwe kuri bose ko bagomba kugenda badasizemo intera yagize gute? Yerekanwe. Ikibazo kirabaza ngo iki cyapa gisobanuye iki? Igisubizo birabujijwe gusa ku binyabiziga bikora ubucuruzi bigenda bidasizemo intera yerekanwe? Oya. Birabujijwe kuri bose kugenda badasizemo intera yerekanwe? Yego. Birabujijwe ku binyabiziga bifite umuvuduko bifite umutambiko umwe, birabujijwe ku binyabiziga bifite ubutambike bungana cyangwa burenga ibiro 50, metero 50. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kiri birabujijwe kugenda mudasizemo intera igize gute? Genda mudasizemo intera yerekanwe kuri bose. Twakomeza. Ikibazo cya kangahe? Cya 4. Mu gihe ahindura icyerekezo umuyobozi wese agomba kubigira agabanyije umuvuduko. Kubigira agabanyije umuvuduko kandi akareka bagahita.
agahita iki, ni bande yemerera bakareka bagahita. Mu ngingo 26 mu gihe ahinduye icyerekezo umuyobozi wese agomba kubigira agabanyije umuvuduko kandi akareka bagahita, ibinyabiziga n'abanyamaguru biva mu muhanda yambukira avuyemo cyangwa bigenda ku ruhande rwawo, bigendera ku ruhande. Ikindi, abanyamaguru bambukiranya umuhanda yaba uwavuyemo cyangwa uwaganamo. Turebe rero hano ibinyabiziga byihuta cyane, oya, ibinyabiziga n'abanyamaguru bivuye mu muhanda agendamo. Se, abanyamaguru bambukiranya umuhanda avuyemo cyangwa uwaganamo. Iki ngiki nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo kiri kuri se, abanyamaguru bambukiranya umuhanda yaba uwavuyemo cyangwa uwagize gute, uwo aganamo. Cya gatanu, mwitegereze neza iyo foto. Hari icyapa kibuza gukatira magana hehe, ibumoso. Birabujijwe gukatira ibumoso. Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza bigizwe n'ingasire y'uruziga cyangwa umutende, ingasire itukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Aha ariko ubundi tugira amoko abiri y'ibyapa bibuza. Ubundi ubwoko bwose bw'ibyapa ni 5, ariko mu bibuza tugiramo amoko abiri honyine bwaho. Iyo ubuso umuzenguruko utukura uvuga ko ubuza, ariko iyo ubuso busa n'umweru kiba kibuza kunyura ahantu ukora ibyo berekanye. Nayo iyo ubuso buba busa n'ubururu kiba kibuza guhagarara ahantu ukora ibyo berekanye muri icyo kimenyetso. Iyo ikibuzwa gikuweho wa muzenguruko wari umutuku bawusimbuza umukara. Muri icyo cyapa se, icyo cyapa kivuga iki? Wowe utwaye imodoka birabujijwe gukatira hehe? Birabujijwe gukatira ibumoso. Twumve mu kibazo iki cyapa gisobanuye iki. Birabujijwe gukatira iburyo, birabujijwe gukatira ibumoso, biremewe guhindukira gusa. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birabujijwe gukatira hehe? Ibumoso. Dukomeze. Itegereze neza iyi foto. Tugeze mu muhanda aho hameze nk'ahantu mu myidagaduro, wagira ngo ni kuri golfe, mu masitade, mu bibuga by'imyidagaduro. Aha rero tuhagenda dute muri imihanda imeze gutya? Ni gute bagenda muri uyu muhanda? Ni ukugendera ku ruhande rw'iburyo, kugendera aho bitateza icyago, kugendera hagati y'umuhanda, kugendera ibumoso. Igisubizo ni iki, ni ukugendera hehe? Hagati mu muhanda. Kubera iki? Hariya ni mu hantu hagenewe imyidagaduro, niko tuhagenda. Cya karindwi, urwego B, kategori B. Imodoka zo mu rwego B ni za zindi ziba zaragenewe gutwara ibintu kandi zifite uburemere ntarengwa bwemewe bungana gute. Mu ngingo ya 6 rero, igazeti ya 2002 ariyo ino application bashyizemo muri gukora ikizamini, ubundi igena ko urwego B waba ufite kategori B yabaga yemerewe kwikorera imizigo iri munsi ya tone 5, itarengeje tone 5. Ariko uyu munsi ya 2015 ivuguruye yemera ko urwego B rwikorera imizigo itarenze tone 3 n'igice gusa. Aha rero tuvuga uburemere butarenze ibiro ibihumbi bingahe? 5. Uburemere butarenga 3500. Uburemere burenga ibiro 5, bitarenga ibiro ibihumbi 5, burenga ibiro 3500. Igisubizo butarenga ibiro bingahe? Ibihumbi 5. Twagira gute? Twakomeza. Ikibazo cya 8, ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa biherekeranyije mu butumwa bigomba kugabanwamo amatsinda afite uburebure butarengeje ubungana gute? Ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa bigabanyijemo biciwe mu matsinda bigomba gutonda uburebure butarenze metero 500, kandi hagati yaho hakajya haba byibura metero 30. Nka ya foromire dukoresha ku binyabiziga bisanzwe, ariko byo bidahera nako atari byinshi ku buryo twabicamo amatsinda. Aha rero barakubaza ngo ugomba kugenda waciyemo amatsinda afite uburebure butarenze metero 100, kandi hagati yaho hatarimo metero nibura 50. Metero 300 hagati yaho hakaba nibura metero 30. Metero 500 hagati yaho hakaba metero nibura 30. Terebye ni iki ngiki cyo kuri se. Metero 500 hakaba byibura metero 50. Oya, igisubizo ni kiriya. Ugakoraho hano nkuko bisanzwe, tukabona ikindi kibazo. Itegereze neza iyi foto.
murayibona icya kangahe icya 9. Iki kinyabiziga cyakoze irihe kosa? Ikinyabiziga cy'icyatsi kibisi cyahagaze aho abanyamaguru bagize gute bambukira. Ni irihe kosa iki kinyabiziga cyakoze? Mwitegereje neza, cyakoze irihe kosa? Ibisubizo kiriya kinyabiziga cyarengeje santimetero 30 uvuye ku nkengero z'umuhanda. Ikindi nanone cyahagaze ahanditse ko nta guhagarara byemewe. Cyahagaze mu nzira y'abanyamagare. Cyahagaze aho abanyamaguru bambukira. Ngaho reba noneho cyahagaze aho abanyamaguru bageze gute bambukira. Igisubizo ni D. Cyahagaze aho abanyamaguru bambukira ugakora ahandi imbere. Ikindi ndabibutsa ko kugira ngo mutajya mucikwa n'ibiganiro tuba twabahaye ku munsi mujye mwibuka gukora subscribe, musharinge, muduhe comment zanyu, tubone ko mudukurikiye. Ikindi mushobora no kujyamo mutulayikinga, ibyo ntacyo biba bitwaye. Wanabidownloadinga ukabisevinga ukabisoma utuje, ntacyo bitwaye. Mwadutera inkunga kuwo bitabangamiye cyangwa ubifitiye umwanya n'ubushobozi si itegeko. Ubikeneye waduhamagara kuri 0788 795 cyangwa ugakoresha akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ukandika kode yacu ni 096832. Ubushobozi bwawe ukaba ari bwo ugaragaza, ntabwo twabukugayira. Ushobora kwifuza kudusura, dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN. Turarebana na MTN Service Center, cyicaro cyayo agashami gahari ka Kimironko. Uzamukamo muri etage, uzamuka inzu birebana, ureba udukaro hari ibirenge bishushanyije hasi byanditse Intego Driving School, ukagera muri office twakwakira. Waba utuganye ushaka kwiga, waba utuganye ushaka kwifatanya natwe ngo dukore uyu murimo, waba utuganye ushaka kudusapotinga mu bundi buryo, kutugira inama mu bundi buryo, birashoboka rwose. Ni karibu, imiryango irakinguye. Ukeneye kwiga gusuka, guteka, kudoda, gusudira, gukanika, umuziki, tukodesha ibyuma by'umuziki. Dufite amastirima atandukanye. Ushobora kuza ukiga gukoresha umuziki rwose, piano, gitari, setizeri n'ibikoresho byinshi cyane. Ushobora gukenera gusudira, ushobora gukenera kwiga Ikinyarwanda, ushobora gukenera kwiga Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili. Ni karibu, amarembo arakinguye. Wifuje kwifatanya natwe rwose, uburyo bwose wazamo turiteguye kukwakira. Twakomeza. Abanyamaguru ntibashobora gutinda mu muhanda cyangwa guhagararamo keretse habaye iki? Mu ngingo 48 naho iki kibazo cyavuye. Abanyamaguru ntibashobora gutinda mu muhanda cyangwa guhagararamo keretse hari impamvu nyakuri ibiteye. Abanyamaguru ntibashobora gutinda mu muhanda cyangwa guhagararamo keretse ryari bambukiranya umuhanda mu nzira y'abanyamaguru. Oya, hari impamvu nyakuri ibiteye. Yego, iyo bagize itsinda ry'abantu benshi, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kiri hari impamvu nyakuri igize gute ibiteye. Dukomeze. Witegereje no foto ku cya 11, harimo icyapa kiburira ko hari inkomane imeze nka ta, nk'umusaraba. Inkomane imeze nka igisi. Iyi ngiyi imeze nka igisi. Tugira amoko 3 y'inkomane. Hari imeze nka ya Y, hari imeze nka ta, hari imeze nka igisi. Rero ibarwa mu rwego rw'izimeze nka igisi. Noneho imodoka iturutse ibumoso, indi iturutse iburyo, iturutse imbere, nawe ubwo urimo uramanuka kuko nimba ari wowe ubonye iki cyapa kameme ubwo urimo urajyayo. Iki cyapa kivuze iki rero? Cyapa gisobanuye iki? Giteguza inkomane. Giteguza kiraburira ko ugiye kugera mu nkomane. Giteguza iki? Inkomane. Iki cyapa gisobanuye iki? Ahantu hari inkomane bagendamo bazengurutse. Gitegeka imodoka guhagarara zigatanga inzira. Giteguza inkomane. Yego, iki cyapa kize gute? Giteguza
inkomane murakibona. Twakomeza. Dukomeze. Ikibazo cya 12. Ku mateme. Iteme ni ikiraro n'urutinda. Ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ikimenyetso cyerekana umuvuduko hagomba kujya habamo intera ingana gute? Hagati y'ibinyabiziga bifite ikimenyetso cyerekana umuvuduko. Ese ni ibihe binyabiziga bifite ikimenyetso cyerekana umuvuduko? Ikimenyetso cyerekana umuvuduko rero ku ngingo ya 29 ingingo ya 29 bateganya ko imodoka zose zikorera uburemere ntarengwa bwemewe burenze toni 5, zikorera imizigo irengeje toni 5, zigomba kujya zishyirwaho na ba nyirazo cyangwa se abandi bantu bazikoresha, ubwo n'abashoferi bazitwara, akapa kerekana umuvuduko ntarengwa uwo muyobozi adashobora kurenza yiyemeje. Ni ukuvuga ngo rero izo zikorera imizigo irengeje toni 5 nizijya zigera ku mateme ko zifite icyo kimenyetso cyerekana uwo muvuduko, mugomba kujya musigamo nibura metero 10. Nibyo birumvikana. Aho kugira ngo ukurikire mugenzi wawe mwese mwiture mu kiraro mupfire rimwe, mureka abanza agende agereyo amahoro, ubone ko yambutse, ubundi nawe uyishoreyo. Kuko niba nta na metero 10 zirimo, ubwo si cyo kiraro wizeye ko gikomeye gute kandi mwikoreye toni mwese zigiye zirenze 5? Ni ikibazo gikomeye, sibyo? Aha rero ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ikimenyetso cyerekana umuvuduko hagomba kubamo intera ingana gute? Igisubizo ni metero zingahe? 10. Ababireba n'amaso murabona ko namaze gusegitinga ko ni metero zingahe? 10. 20, 30, 50. Oya, igisubizo ni metero zingahe? 10. Twakomeza. Icya 13. Mu nsisiro ni ahantu hatuwe. Mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe ubundi ugana ute? Mu nsisiro ni ahantu hageze gute? Ni ahantu hatuwe, ahari amazu yegeranye cyangwa afatanye, yewe ku ruhande urwo arirwo rwose rw'inzira nyabagendwa, aho binjira cyangwa aho basohokera, aho ngaho bahita ki? Mu nsisiro. Umuvuduko rero ntarengwa ku binyabiziga bitwarira abantu hamwe ungana gute? Ku ngingo ya 29 niho imivuduko iba. Umuvuduko rero ku binyabiziga byose ni 40 mu nsisiro. Icyakora imodoka zimwe na zimwe izitwara abantu ariko atari mu buryo bwa rusange, yaba itwaye umuzigo ikaba itarenza toni 1, ikindi ikagira imikandara yo kwirinda ibyago, ikaba itwara abantu batarenze 5 bicaye n'umuyobozi abariwemwo, iyo mu nsisiro ishobora kugenda kuri 50. Ariko ibindi binyabiziga byose bigomba kugenda muri kangahe? 40 mu isaha. Hano rero barabaza ngo mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe ubundi ungana gute? 40 kilometero 40 mu isaha, 60, 80, kilometero zingahe? 40 mu isaha. Twakomeza. Itegereze neza iyo foto. Urayibona? Harimo icyapa kiburira akayira k'iki k'abana. Hari imirongo y'imparage aho abana bambukira bajya ku ishuri. Urabona ko n'uriya ni nko uriya muntu wicaye asa nk'umusorovera cyangwa se undi muntu ushinzwe kureba cyangwa se kugenzura imigenderere y'abana. Aha rero iki cyapa gisobanuye iki? Cyerekana abana, akayira k'abana. Cyerekana akayira k'abana aho abantu bambukira, kwitondera abana bari mu muhanda, biruka mu muhanda, byose ni ibisubizo by'ukuri. Cyerekana akayira k'iki? K'abana. Cya 15. Itegereze neza icyo cyapa. Iki cyapa kirasobanura iki? Gisobanura ubunyerere. Umuhanda ugize gute? Unyerera. Icyapa gisobanura iki? Umuhanda utaringaniye, amazi ari gutemba mu muhanda, umuhanda unyerera, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gisobanura iki? Umuhanda unyerera. Gisobanura umuhanda ugize gute? Unyerera. Twakomeza. 16. Iki cyapa gisobanuye iki? Mukirebe neza. Kiraburira umuyaga w'intambike, umuyaga uhuha intambike. Gikunda gushyirwa hafi y'ikibuga cy'indege cyangwa ahantu hashobora kuba umuyaga uhuha intambike. Iki cyapa gisobanuye iki? Hafi y'ikibuga cy'indege
ahantu hari icyago kitazwi. Ahantu hari umuyaga, oya, ahantu hari umuyaga w'intambike, ahantu hari umuyaga w'iki? W'intambike. Iki cyapa gisobanura iki? Ahantu hari umuyaga w'intambike. Ahantu hari umuyaga w'intambike. Dukomeze. 17. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu, mwene abo bategetswe kunyura he? Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda, yewe batayobowe n'umwarimu, bategetswe kunyura amagana he? Umujyi wa 48. Bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Aha bategetswe kunyura mu kayira k'abanyamagare, mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Ku ruhande rw'iburyo rw'umuhanda, igisubizo ni mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Subiremo ikibazo. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu, bategetswe kunyura he? Kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Mwitegereze neza iyo foto. Ikibazo cya 18. Iki cyapa gisobanuye iki? Ubwoko bw'ibyapa bibuza ni nomero C2. Nomero C2 B. Iki cyapa gisobanuye iki? Ntihanyurwa mu byerekezo byombi uretse abahatuye, abahazenguruka, abahakorera muvoma ariko baho. Mu magambo yakumvikana, except circulation locale. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi uretse abazenguruka bahatuye, cyangwa wenda except for movement location. Ntihanyurwa n'abandi uretse abazenguruka bagize gute? Bahatuye. Nkuko murimo kukireba rero, iki cyapa gisobanuye iki? Ntihanyurwa n'abandi uretse abazenguruka bagize gute? Bahatuye. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye n'abahagenda, oya. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahaturiye, hanyurwa na bose uretse abahaturiye n'abahagenda. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kirimo ntihanyurwa n'abandi uretse abagize gute? Abahatuye. Twakomeza. Cya 19. Ijambo inzira y'ibinyabiziga ubundi risobanuye iki? Ijambo inzira y'ibinyabiziga wareba ku ngingo ya 2 niho habamo ubusobanuro bw'amagambo. Bavandimwe, ndabibutsa iki? Ntabwo dukoresha YouTube gusa, tugira imbuga nyinshi cyane, platform nyinshi cyane dukoresha kugira ngo tuguhe ubumenyi, zaba Google Classroom, ama email, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, yewe Telegram, imbuga nyinshi zishoboka. Aya makuru tuyacishaho, TikTok ibacishaho, ibi byose tubicishaho. Ni iki? Intego Driving School. Aho ugiye ntutubona ukadusacinga ukatubura, nushaka wandikemo muri Google ngo Intego Driving School, muri Google byandikemo. Ako kanya uhita ubonamo website yacu, uratwandikira, uratuvisita. Rwose ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga tugerageza bike bishoboka, n'ubwo ubushobozi natwe ari buke, ariko mu mbaraga nke dufite tugaragaramo. Ntabwo rero wifuje gukorana natwe, wifuje kutugana, wifuje kutugisha inama cyangwa kutugira inama, nta na rimwe wavuga ngo wabuze uko tubona, cyangwa se duhamagare 788 0788 795 dukunze kuyandika, ariko tukabanza gushyiraho agateranyo mu rwego kugira ngo niba ari n'umuntu uri hanze y'igihugu bimworohere. Agateranyo k'agasaraba 250, tugashyiraho 788 795 ubwo tuba twashyizeho kode y'igihugu. Waduhamagara ntacyo bitwaye, uragisha inama, hari icyo usobanuza. Ese hari n'umuntu aho ngaho utuye waba ufite impano yabuze uburyo bwo kuyidevelopa, arifuza kuririmba, arifuza gukora ibiganiro, ikinamico, ibintu bitandukanye, ariko nta bushobozi abifitiye. Si nizo gusa, n'izindi mpano zose zishoboka turazidevelopa, turazakira. Natwe iyo ubushobozi bwanze turakurekomendinga ku bandi bafite ubushobozi, basi bakagufasha ariko ukazamuka.
wiheranwa no kwigunga iyo mu ifasi. Si icyo gusa, aka kanya turacyabigisha gusudira, kudoda. Ndabibutsa kandi ko abagiye iyo myuga bose, abantu bigiye iyo myuga bose bahabwa certificate z'igihugu za Rwanda TVET board. Ejo utazabona hari abo muhura akakwigisha ariko wamubwira ngo icyangombwa ati nka twebwe turemera tukabinyuza mu buryo bujyanye n'ibyo amategeko ateganya, ariko ugacyura icyangombwa cyawe mu buryo bwemewe. Ikindi rero, urifuza gukanika, gutwara imodoka, moto, kudoda, gusudira, gusuka, guteka, yewe gukora iby'amasabune, amarange, kina amafilimi, music, kweditinga filimi, ewana, icyo wakenera tugane, tugisha inama, natwe tukugira inama. Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, ntuzi gusoma no kwandika? Icyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko watinye kutwegera. Kandi ibyo dutangira ubuntu turabifite, ibyo tugurisha ku giciro gito. Ntabwo wambwira rero ngo washatse gukorana natwe bikurimo, ufite umurava wabyo, ubiburira inyigo, ubiburira inyito, bituma ubiretse. Ntabwo bishoboka, ntibikunda. Nta na rimwe wambwira ngo byarabaye, ahubwo ntibikurimo. Niba bikurimo rero, 788 795 ubanje ya nimero ya kode guteranya 250, 788 795 tuvugisha. Twakikomereza ikibazo cya 19. Ijambo inzira y'ibinyabiziga risobanuye iki? Ijambo inzira y'ibinyabiziga risobanuye umuhanda, inzira zikikije umuhanda, umuhanda n'inzira ziwukikije. Inzira nyabagendwa risobanuye umuhanda n'inzira ziwukikije. Komeze. Ikibazo cya nyuma cya 20. Iki cyapa gisobanuye iki? Cyitegereze neza. Cyapa gisobanuye iki? Ifungana ry'umuhanda. Gisobanuye ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa gisobanuye iki? Ifungana ry'umuhanda. Katurebemo umuhanda ufunganye, oya. Ifungana ry'umuhanda, yego. Igabanywa ry'inzira, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kirimo. Noneho rero wagiye mu kizamini, uri kuri polisi, watanze irangamuntu yawe, baguha kode, urinjira, ufata sare, ushyiramo kode kuko turabyigisha. Muzabirebamo, tufitemo porogaramu zibyigisha twashyizeho kuri social media zacu. Wanareba no muri iyi YouTube channel, harimo ikiganiro twakoze cyerekana uko uburyo umuntu akora ikizamini, ukakiga neza witonze. Noneho rero wamaze gushyiramo kode, wamaze gukora ibizamini, ibibazo 20, haje ijambo reba amanota. Kandi urabona hejuru iminota irakibara, urabona ko ukifite iminota ihagije. Ntabwo wizeye ko watsinze. Okay, uremeye gukora hano inyuma, kunyuma ukareba isi iki ngiki nagisubije mu buryo bukwiye. Okay, waba ugifite iminota ukareba n'inyuma nanone, ese nacyo nagisubije mu buryo bukwiye. Ukaba wanareba n'inyuma nanone ukareba ese nacyo nagisubije mu buryo bukwiye. Iyo rero umaze kubona ko ibyo bintu wabikoze nk'uko wagombaga kubikora, usubira imbere. Ahandi hose wagera kuri reba amanota ukaverifiya neza witonze, kuko iyo umaze gukora kuri reba amanota nta kindi kiyongeraho uretse nyine gutegereza system ikahita igukosora ako kanya, ubundi ayo ubonye ukajyanayo. Nimurebe neza haje amanota angahe. Reba mu nguni y'ibumoso, urahabona iki? Amanota angahe? 20 kuri 20. Wize neza porogaramu, uyikora kinyamwuga, aya manota urayabura? Uramamagara ati amanota nayashatse nayabuze? Icyo gihe rero wayabuze rwose twakicara tugakora inama. Sawa. Hejuru reba amanota, murahabona akaranga cyerekezo, murakabona? Aho rero ni kukoraho iyo twaguhaye ya porogaramu twigiramo, uyifite ari ngiyi turi gusoma. Porogaramu tukayiguha, icyo nabibutsa turayishyuza, ariko ntabwo ikiguzi cyayo kiremereye. Iyo rero twayiguhaye ukaba urimo gukoresha, ukavuga ati ndabina mbitsinze, ukora kuri karaga fresh. Wamara kugakoraho ukahita ujya guhitamo ikindi kibazo,
nimba icyo wari ukirangije. Iyo rero hari ibyo watsinzwe, urabona hejuru hano muri hari ijambo ngo amanota nagize, munsi yaho hari ahandi hari ijambo rivuga ngo subiramo, uhita urikoraho ukaba wagira gute ugasubiramo. Reka turebe ni ibihe twishe, ese ni iyihe mpamvu yatumye tubyica, noneho twikosore. Iyi kano kavi rero kaba kavuga ko watsinze. Iyo watsinzwe haza akantu kameze nka fo. Twareba ku kibazo cyitwa icya mbere, murakibona ikibazo cya kangahe? Cya mbere. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki? Ukuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ubifitiye ububasha gusobanuye iki? Igisubizo cyari ikihe? Abagenzi bose bagomba guhagarara uretse abageze mu isangano bagomba kwita bagira gute? Bava. Abagenzi bose bagomba guhagarara uretse abageze mu isangano. Icya kabiri, imodoka ubundi zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi zitegereza abantu mu nzira nyabagendwa. Imodoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi zitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, ubundi zigira umuvuduko wa kangahe? Igisubizo ni kangahe? 70. Witegereje neza iyi foto, hari imodoka yasohotse, hari indi yinjiye, basizemo intera. Iki cyapa gisobanuye iki? Iki cyapa rero gisobanuye ngo birabujijwe kuri bose kugenda badasizemo intera yerekanwe. Twakomeza. Cya kane, mu gihe ahindura icyerekezo, umuyobozi wese agomba kubigira agabanyije umuvuduko kandi akareka bagahita. Agahita iki rero? Ni bande areka bagahita? Abanyamaguru bambukiranya umuhanda, yaba uwavuyemo cyangwa uwaganamo. Turi kumwe? Mugani w'aho mugabo wa Munyamusanze ngo ariko turi kujana, namwe turi kumwe. Nimba turi kumwe, amahirwe masa, nicyo nifuza. Twakomeza. Ikibazo cya kangahe? Cya kane tukivuyeho. Abanyamaguru bambukiranya umuhanda, yaba ugiyemo cyangwa waganamo bakabanza bagatambuka. Ikibazo cya gatanu cyavugaga ngo iki? Ikibazo cya gatanu, iki cyapa gisobanuye iki? Kireba mu ifoto wowe uri kukibona. Birabujijwe gukatira hehe? Ibumoso. Bayaduhaye. Ikibazo cya gatandatu, yego ni gute bagenda muri uyu muhanda? Igisubizo, kugendera hagati hehe? Mu muhanda. Cya karindwi, urwego B, kategori B. Urwego B ni imodoka zagenewe gutwara ibintu kandi zifite uburemere ntarengwa bwemewe bungana gute? Igisubizo rero ni toni 3 n'igice, ariko aha ngaha muri porogaramu karebe n'ijisho, uhita ukabika ahantu ku ndiba y'umutima uzakifashishe nugera hahandi. Yego, ubwo ndakakwibiye. Abari kumva audio yonyine batari kureba na video, ubwo barahiye. Abari kureba video namwe nabibutsa gukora subscribe, gusharinga, comment. Ikindi mushobora no gukora, wenda birashoboka ko mushobora gukora na za link, ntacyo bitwaye. Mukaba mwanaduhamagara hari icyo mudasobanukiwe. Icyo nabibutsa, iyo ukeneye ubufasha bwimbitse, ubu buryo tuba tubahereye ubuntu, aho wigurira utumegabayiti twawe ukahasura nawe ukakarebaho. Ariko iyo hari ubundi buryo bwimbitse wumva wifuza, ubona bwagufasha kuruta uko ubikeneye, ubwo nyine kuko uba ubishaka nawe ugira ko wigomwa, kabone n'ubwo twaba duke, akaba agafanta ukagatanga, umurimo natwe ugakomeza gukorwa ntacyo biba bitwaye. Ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa biherekeranyije mu butumwa bigomba kugabanwamo amatsinda afite uburemure butarengeje metero zingana iki? Tarengeje intera ingana gute? Metero 500, kandi hagati yaho akaba byibura metero zingahe? 30. Icya 9, ni irihe kosa iki kinyabiziga cyakoze? We ni murimo kubibona, urabona cyakoze irihe kosa? Ni irihe kosa ikinyabiziga cyakoze? Cyahagaze. Ikinyabiziga ni irihe kosa cyakoze? Cyahagaze imbere y'inzira y'iki? Cyahagaze abanyamaguru bambukira. Dukomeze.
cyahagaze aho abanyamaguru bambukira. Cya kangahe? Cya 10. Abanyamaguru ntibashobora gutinda mu muhanda cyangwa guhagararamo keretse habaye iki mu buryo bwumvikana, keretse hari impamvu nyakuri igize gute ibiteye 11. Urebeye kuri iyi foto iyi nyine urimo kubona, habujijwe iki, hategetswe iki, hemewe iki, gisobanuye iki? Iki cyapa rero ntigitegeka ahubwo kiraburira, aho giteguza iki? Inkomane. Giteguza inkomane. Twakomeza. Ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ikimenyetso cyerekana umuvuduko, ubundi hagomba kujya habamo intera ingana gute? Za modoka zikora toni zirenze 5, hagati y'imodoka n'indi muzajya musigamo metero zingahe nibura? Metero 10. Cya 13. Umunsisiro umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga bitwara abantu hamwe mu buryo bwa rusange, bitwarira abantu hamwe, ubundi ungana gute? Umunsisiro umuvuduko ni kangahe? 40. Cya 14. Iki cyapa gisobanura iki? Mukitegereza urakibona. Gisobanuye iki? Cyerekana akayira k'iki? K'abana. Cyerekana akayira k'abana, cyerekana abana. Muri iyo foto murimo kubona icyo cyapa gisobanura iki? Twavuze kare ko kivuga iki? Umuhanda unyerera, cyerekana ubunyerere, umuhanda unyerera. 16. Urebeye ku iyo foto icyo cyapa kivuze iki? Umuyaga w'intambike, cyerekana umuyaga uhuha intambike. Cyapa cyereka gisobanuye iki? Ahantu hari umuyaga w'iki? W'intambike. Ahantu hari umuyaga w'intambike. 17. Abanyamaguru ntibashobora gutinda mu muhanda. No. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura hehe? Abanyamaguru batatanye bagize udutsiko tudafatanyije gahunda, batayobowe n'umwarimu, batagize uruhererekane, bo bagomba kujya banyura he? Mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. 18. Iki cyapa gisobanuye iki? Iki cyapa gisobanuye iki? Egisebute circulation locale. Ntihanyurwa n'abandi uretse abazenguruka bagize gute? Bahatuye. Ntihanyurwa n'abandi uretse abazenguruka bahatuye. 19. Ijambo inzira y'ibinyabiziga risobanuye iki? Ijambo inzira y'ibinyabiziga risobanuye iki? Ijambo inzira y'ibinyabiziga rero risobanuye umuhanda n'inzira ziwukikije. Ijambo inzira y'ibinyabiziga risobanuye umuhanda n'inzira zigize gute? Ziwukikije. Cya 20. Kitegereze neza, ari nacyo cya nyuma. Iki cyapa kivuze iki? Ese wigeze uhura n'icyapa mu muhanda kirakunanira kugisobanukirwa? Gifotore, cyohereze kuri WhatsApp yanjye 0788795200. umbwire iti nsobanurira kino cyapa. Ibyo nzabigukorera nakwishyuje. Abo kanya nzatanyiguha. Ntuzambwire ngo iki cyapa ngo na hano ngo natembereye ngo bwa mbere ngo muri cyapa wahavuta gifotoye. Gihita ugifotora cyangwa ukifotororeho ugihagazeho ubundi kinyoherereza. Umbwire uti iki cyapa ni gute nakimenya? Uzakoresha iyi nomero 0788795200. Ukoresha email se? Intego drivingschool@gmail.com. Si nibyo gusa, dusure kuri YouTube channel yacu, jya kuri platform zindi za Facebook, LinkedIn, Twitter, ukinyandikire umbwire uti iki cyapa ndashaka kukinsobanurira, nzabigukorera. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa rero gisobanuye ifungana ry'iki? Ry'umuhanda. Ngiki gisubizo cyacyo. Gisobanuye ifungana ry'umuhanda. Bavandimwe rero mwakoze kudukurikira, mwatwiritse ko turi kumwe, ababashije kuboneka, abandi bataza kuza kuboneka mushobora gusura YouTube channel yacu mukareba ibyo tuba twashyizeho.
nta wundi mwarimu ari kumwe, ni mwarimu wigisha amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga, n'isomo rya mekanike automobile. Ndabibutsa aho bigisha neza mekanike automobile rwose, ku buryo usohoka uri umukanishi uzi kuzikanika mu buryo rwose bwizewe, bwa nyabwo, bufite ireme, kandi mu gihe kigufi, amezi 6, teori na pratique muri karasi, n'abiri muri stage, ku giciro gito cyane. Iriya niyo masomo yanjye, ariko hari n'andi twigisha nubwo atari yose mba ndimwo, udoda, gusudira, guteka, ibyo byo, ariko barahari bagenzi banjye bagize gute babyigisha. Mwaza rero mwatugana mukaba mwakiga nta kibazo. Murakoze. Yarimana Utabanze Jean Pierre mu Ntego Driving School, ku isomo rya mekanike ry'amategeko y'umuhanda uyu munsi dayeri ku itariki zingahe? 7 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 7 umwaka 2023. Hari igitekerezo, inama, inyunganizi, icyifuzo, watwandikira, waduhamagara 0788 tuhari ku bwanyu, namwe nimuhabe ku bwacu, maze tugire dutezanye imbere. Caho caho, murakoze, nakagaruka. Akaryoshye ni gahora mwitama. Iki kiganiro ni iki cyapa gisobanuye iki, nomero code ya 3. Mujye mubaye bidanodinga gutyo bizajya byoroha rwose, muzajya mubasha kubikurikirana. Umunsi mwiza, murakoze.